پیشم هل بجارتن دی رد دهیا خود کشم پارتی؟ همه بنا پارتی آخه. پارتی ها کیشکه؟ دم پارتی. دم پارتی. چی ما دم پارتی؟ پارتی ها ما بونا ما مجادلت که. بونا ما خبته. بو آزادی ها ما بو ملت ما مجادلت که میبینه بیا. بدویا. وانه کیم پارتی دی قازانش کرد؟ وانه ایزنا خوده دم پارتی قازانش کرد. دم پارتی؟ تابی ایزنا خوده. هر سال دم پارتی قازانش کرد. هر سال خودش دم پارتی قازانش کرد. باشه سپاس که مالا دعوا خودش ترازی به. پارتی بیل بجارتی دی. قدم دم پارتی. چی ما دم پارتی؟ والله دم پارتی خواستم. دم پارتی دی. دم پارتی ده؟ هم کردن ولی هم دم پارتی. جدا کردی تینی اونده. آره والله. خون چواد بین روشی ده چوا کیل پارتی دی قازانش کرد. ان شاء الله دم پارتی قازانش کرد. ان شاء الله. biz نه خودی. پارتی دیدی چواد بینی؟ خودی پارتی دیدی پیش که ورگی نگله. AKP belki پیگی ورگی. یدی نه. یدی نه. آره والله. ولی ان شاء الله دم پارتی ورگی. biz نه خودی. Tamam başa spas. Nevla sesi. Dedi de ekşen partiyi. ام کردین سربلندین چه سرنویس سرحد چیه؟ ناوی ویریه Bəli. به جا وقتی که ام ملت ویری بین دی چاکاب دم ویری و خوین دیوانجی چاک دیوان که اینه بروان بینیم خیب چند سرچا و حتی نه ملت می خواباندی ونیا حتی نه پارتی سیستمی ملت می خواباندی شنهاوی و لازمه هر کسی دست خود دانید سر وجدان آخوا هفروی بیا وجدان مسئله سی لازمه کس بیرنتینه وجدان مسئله سی وجدان آخوا دست خود دانید سر وجدان آخوا دست دم پارتی هفرو کمید برای خود دینه مثلا ayırmak mazın, gel aytıştın mazın et, hakaretin mazın et metene kirin. Vakti ko hakaretin mazın mebene kirin, ami bu çda yine parti sistemi. Bu çda yine parti sistemi. Vanya? Yekun Serhat, naveki Kurdiye. Bəli, Navi Hermaka Kurdistan'e. Bəli. Amjdi yine Serhat bölgesiydi. Bu çda yine terati, di bu çda yine yedi. Lazedama BDP bovim. BDP? Hadi. Nabi dem partiye ne? Ha fark yok ya Ali Havali. Ha Ali Havali ya bir bece. Bu çi dem parti bamu? Yo am haramzada nine ne midana ko midana ki. Az خوب ona. Dide ha. Tabii. Onu kiş parti kazanç ki? Abi kazanç kaçıncı ki kazanç? Dem parti ha. Ha. Çi kazanç kaçıyor? Yedi sefer halde bara. Söyle. Belki becarine ben. Vay bara. Valla. Tamam. Hayırlı selamet. Dem parti şuna ve dem CHP. Ha dem parti, ha dem partiye hey. Tamam, ha başka sıkıntı için ne? Ne Allah. De çavad bini ve hel bijartin luani de çavad çe. Vallahi inşallah gel boş bir vani vallahi haşa Xanoski zada Xanoski. Xanos ne ki key kare key ya baş bir yapsın. Xanoski hatta ne Xanos ne ki mi? Bana poşacı nasıl ki? De bacım ama spas fikir. Sen Xudi selameti. De kiş parti civani var. Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti neden parti heye şaştım cevi? Evet, Dem Parti, az önce Dem Parti. Dede Dem Parti? Kim o Dem Parti? Ama milleti mi, parti mi? Yani parti olan partidir yani. Ondan dolayı vermek istiyorum. O sebeple de sadece size yakın hissettiğiniz için mi veriyorsunuz? Ha. Dem Parti'ye? Evet, rastla. Rastlaydı. Başa spastik kim diye. Ama bu dedi Dem Parti. Dem Parti'ye. Hangi parti oyunu vereceksin seçimde? Ben İdris Ağa'ya vereceğim abi bu sefer. İdris Ağa'ya? Valla. Ciddi? Ha valla abi. Sen gençler hepsi işsizdir abi. Görmüyorsun. O iş bulur mu size İdris Ağa'ya? Valla abi bekarları evlendirecekmiş. Yani gençlere iş imkanı sağlayacakmış. Bir 5 sene de o yesin. Bakalım nasıl yiyor. Zaten diyor İdris Ağa bir sloganı vardı. Aynen öyle abi. Valla ezberimde yok. Bilmiyorum. Ha valla. Kesin İdris Ağa'ydı. Ha valla vereceğim bunu abi sefer. Van'da ilk defa rastlıyorum İdris Ağa'ya. İdris Ağa'ya mı? Yok abi. Bence bu sene oyunu arttırır o ya. Ne kadar yapar? Geçen sene 600 değil mi? 600'dü. Bu sene 700 yapar. 1500 lira inşallah. Abi ne? Temennimiz önünde. Abi Ekşen Parti'ye. O hoş hati. Dem HDP. De HDP. Dem Parti. Ne bu Dem Parti rastı. Peki bu çi Dem Parti'yi? Bu kanlı silahlı çatışma sekne bu ve siyasi çözüm. Bu çaresi erkiliği kubete çekiren şeyler ödedin ya. Vani hem de persin praniye ve beci Dem Parti'ye gel uçuma Dem Parti yani Afgas. Vallahi herkes fikri öyle ya. Herkes fikri. Yani Van praniye de Dem Parti'ye ciberi mi persi de. Dem Parti bu
siyasi çözüm çebe. Siyasi çözüm çebe. Ama ne kadar silahlı çatışma çebe, siyasi çözüm çebe. Bəli, bu çarəsərkirinə ki, qovxina bisəkinə şərra. Bəli. Başa spas dikim sərçavı. Spaslar sağ ol. پیشه محل بجارتن نکهیدی دی رهیا خدا کشم پارتیه دم پارتی چما دم پارتی پارتی هم کردن اما رهیا خدا نکرده دیده کرده باشه جیبو خیزنده کش جیبو بجین کی بلا شهرداری خدمت بکرد وقت بو کردیتینی نه فکر دی بلا خدمت بو میکرد پارتی کشی به فرق نکرد راست همه خدمت چی گه که دسته مدید همه یاردم دسته که دنه اما چی گلکن آکبجی ماقنجی گلکن ماقنجی گلکن آره آفهم ایدی چتاگی نشیم بیجن چتاگی بیجن همه روژا دی بینه گرتن کسی رأی خودم کیش پارتی تو بیشی سنجا خدا نزانه ما کیش پارتی باشه بو من والله کیش باش کیش خیر خودی بکرد پارتی همیشه aynı yalnız parti amiden AK Parti. De AK Parti. Benim de AK Parti. O parti biz de sonra iktidarı mazlumlar sonra ditiye. Mahvaşi ditiye, ben mahvaşi ne ditiye. Böyle çoğusu menat koyam gelen. Hamı cam dişkin ondan, hamı millet teşet gelir. Ne sakin ahvaşa. بهني ده باخ يا راحتي من هذا موت راحتي برا تو راحتي تهب تلي برابي اما من هذا راحتيني والله من راحت خدام بيجام نشين كيلو گوشت بخواب خدي كيلو گوشت معموليات نفسها الدنيا حموالي هاتيه بالي دي باشه خدي خير ترى هي خدك كم بارتيه والله بالين بالين بقراري از بقراري تمام تمام والواجه دم هدفي دمي دي بوش ده دمي مامو از بوش اراده ما هو تو دیداگی والله هزار زانم بلکه از نمیاد چی کسی. بوچه تو ندای چی کسی. بوچه. از روزنامه گرم از ویگاوی نبیجم. از پرسم. یا ترس چنینه. نه ترسین از پرسم. یعنی سوالت که مد بیمون دیدن کیشم پارتیه. والله یادم هوا. ایوه ما خودی. ما چی ما قصد وانی دم پارتی های پیشیه؟ جبرت. یا زام هیا حقارت هیا. هزمانی مایا همه هوا. تو چی کاری شهرداری یه پلیتیک قایون ممنون یعنی راضی؟ نه والله ممنون اینم. نه خودی. نه ریان چیت کرد نه چه خدمتیت کرد چوشی نکرد. بله. نه کیشم پارتی دیلوانی خازنشی گرفت کی بیاد؟ والله خودی زانید. هویج سیاست کنه زانید. کسی زانیده؟ کنه زانید. آره خودی. ما تشتامو دریو کرد باشه. نه والله. حاشا. سپاس که مامو. ترا هی خودت کیم پارتی بود؟ پارتی هم abi. Parti های چی Dem Parti. Dem Parti. Çima Dem Parti? O da mesela dinimizi, dilimizi, ırkımızı tek savunan parti Dem Parti'dir. Yani diyorsun bizim kimliğimizi savunduğu için bizi Tabii, evet. Van'da Dem Parti çok öndedir. Yani böyle neden, sebep nedir? Yani bir sürü haksızlıklar dönüyor piyasada. Yani bir göz önünde var, bir de göz önünde olmayanlar var. Peki şu İnsanlar maddi sıkıntılar yaşıyor, bir sürü siyasi ideoloji sıkıntılar vesaire. Şu anki mevcut belediye çalışmalarından veya politikalarından memnun musunuz? Şu anki bu kayyumlardan diyelim. Yani memnun, kimse memnun değil ki abi. Biz de memnun değiliz. Tamam, teşekkür ediyorum. Dedi رأي خودت کیم پارتی ما بیجه. رأي خودم نمیشه شو پارتی. وچ بوچه. همه ناده. ناده. اصل بوی. نه والله زنده همه ناده. سر سهل بجارت نکال پیشه مثل چما بلدیه شهرداریه. بله. گفت در رأي خودت کیم پارتی ته. خودی برو گوی برلین نه. ها تو بی بریار یعنی تو. هیچ بریار خونه داره. بگرد هرم جی. نخوشیم هنه بگه همه ایزمیری از نگیز میجی. یعنی بر هندی. تلوانی بیدی که کیشم پارتی؟ وانی بلینو که آبینا من نکاره و چه بیجادانی. کیش پارتی دی قازانش که تلوانی؟ وانی ان زانم حالا کیون قازانش که کیا خیبه به. باشه سپاس که ما. زنه. آری والله کیا خیر. کیا خیبه به کیا سلامتی به. کیجان بو ملت بو دین خو زانی بو عشیره بو خدمتی بخابته یعنی حقیقت قلبنا بخابته خودت آوی بکه. امید خوازن. زانی؟ بله. باشه ما سپاسی هم خودش درازی. دیده دم پارتیه؟ Tabii ya. ما بلوانی کیش پارتی قازانش کرد مجد؟ Abi qazanış ka başka. Dem partiye? Başka tükes konu. ما milleti geliyor hani çim afkaz dedi dem partiyi? Jiber şey yani? Ya yani ben zulmü, ben hakaret, ben yoksuzluğu, ben millet dönmüyor. Bir kere idare yapıp ki.
yani چه بیشم یعنی چه دیده کیشان پارتی عزیزم اخوا ده خو شرف ناموس عزیزم اخوا دیده ده خود کی پارتی عزیزم پارتی که دادم اخوا دم پارتی ای دم پارتی دم باشه با ناموس خرع اینی نه ناموس ازمانه تا کاغذات ناموس نه که تبعدت شده دم باشه ما مسافر دی ویل بجارتی راه خود کیشان پارتی جهه بلیه کیش که یعنی جا بلیه توی زونه ای زون دیدم که بلی اولو توی زون وانم نخیب زون کنه ده خو کیش پارتی یعنی خود ما پارتی هم از چی آبی یا کجا چیه دم پارتی بود دم پارتی چما دم پارتی اما دم پارتی آبی های خدا نجی سبب کنی نه سببای هم نشیم بیجه نه نشیم بیجه دیده ایکس پارتی لایدم از شرف نامیسا خواه ای والله دم پارتی چما دم پارتی ما از کی جان ازمانه خبر دم از ازمانه کردی خبر از خاطر نمیدم ازمانه خودم پارتی دو من مطالعه منو بینی بله ایدم کی مزه نه والا نه سکام دان است که آیتی که مساج کنش از دم پارتی دم آیت نه چما لوانه ابقاز دم پارتی های ازمانه ما کردی آب از شرف نامیسا ما کردی ادای بابا ما کردن با بخاطر نه از کردم نوای بچه شرف نامیسا قدم پاراندم پارتی ایدنی دو آوادا وانی دم پارتی قازانش که والله وانی نزانم اصلا گوری ما یعنی هم هر دم پارتی قازان کردی وان قازان که قازان یا نزانم لا قازان کن بله شانسی ما چونه تمام باشه امد گرهن جنگ ناخبن داکل من آبش گویم مگو به کت ابدی آخبن والله هم باخبن ناخبن میدن ولی دنه کیشم پارتی مون داره والله هم کیفه کنه پارتی هم اصلا بلیه دنه کیش که هم زانی که اول نمیده والله بهم نبیو بوم بیجه پارتی هم پارتی کردانه پارتی کردانه این بیدن پارتیه دنه دم میمه tamam başar çağırıyor. Peki hangi parti oyunu vereceksin? DEM Parti oyunu. Sebep? Ya halkların kardeşliğinden olduğumdan yana, bu ülkeye, memlekete barışın özgürlüğünden geleceğin olduğundan yana ben DEM Parti'nin burada da kazanacağına inanıyorum. İleride kazanacak da burada. Herkesin ya DEM Parti'ye. Tabii DEM Parti kazanacak. DEM Parti tabii ki. Yani oyumu, kararımı DEM Parti'den yana. DEM Parti tamam. Spasiye serçal. Dedi rahiya xoda ikijen partiye. Are az DEM HDP abi. Yani HDP ne DEM Parti yaşar? DEM Parti aynı. Çima DEM Parti? Abi ne ekonomi gel sıkıntıya. Bəli. Ekonomi nizam yani همه چیز گل گیان بود پالیه تشتکی وای abi. همه ویا خدان HDP CHP جگل ما خو. CHP gel ha onu diyeceğim. Vallahi am Kürt adına bir dünyaya am Kürt bemran abi. Tamam bas ki. Bizim vereceğimiz DEM Parti'dir. DEM Parti. Tabii. Sebep niye DEM Parti? Yani biz bölgede bizi temsil eden başka bir parti olduğuna inanmıyoruz. Bu sebepten dolayı. Bu sebepten dolayı veriyoruz evet. Van'da hangi parti kazanır? Ya tabii DEM kazanacak. Kesin diyorsun. Kesin. Bundan eminiz yani. Evet, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tamam teşekkür ediyorum. Denge kolay rahiya xoda ikijen partiye. DEM Parti ama belli DEM Parti böyle mi? DEM Parti. Çima DEM Parti? Ben DEM Parti ekbermanca hasneme de yani hakime savunmuştuk ya. En azından tıştaki pe hakime. Ya jiberu kendi de dedi vakti bejime temsil diket dedi. Tabii ma temsil yani dızacı qası yani akşina ama dızacı tıştaki ma temsil yani hakajina yani. Ama bir qası yani DEM Parti hakas yani zede aknak ama tek parti ama. Hem قبل بيجي اول alternatif. Yani tek alternatif yedik خدي yani تشتاك مرب كتنا. Tana. Vani kişen partide kazanç ket. Lan amca hastkından parti ama gerektiğine kazanç ki zaten yürüsübe koyun boşaydı zaten. Gerektiğine ki. Yani boşuna isterse ben de kim bence. Yani yürüsübe zaten koyun boşa halde. Mod beci bila behli bijartı bu kadar. Evet, lan aldın zaten. Gerektiğine seçme millet boş işine sandık. Tamam başlayacağım. Ne peşe mehli bijartın hektar rahiya xodishkan parti. DEM Parti. DEM çima DEM Parti? Abi هوساز بوده بیشم امش یعنی بیچگانی خبره ام یه نوع پارتیه دا یعنی هم هر آبیم دینه آ پارتیسیه به پارتیسیه نبید هم دشخواش هم گین هیچ که دو ساخافه روشم دنه پارتیه دی از وانو زانم بگی دم پارتی هم شاش نابه نه؟ نه خدا هم شاش نابن مش بابت خواهیش با پیرت خواهی با پیرت بابت خواهی مهو سایزانی هم محمده ها رکاوات آچین محمده که Başa serkefti. Galaxy. Am tane DEM Parti. Bu çi DEM Parti? He?
Kim o DEM Parti? Yo DEM Parti demokrasiden yana, insan haklarından yana, yani ve milleti temsil eden, yani insanı DEM Parti temsil eden, hiç belki de DEM Parti. Partiyame o mazlum savunmuştiyat, yani milleti Kürt savunmuştiyat. Ve di demokrasiden yana, ezilenlerden yana, hiç belki de DEM Parti. Mahmut dedi kim parti? DEM Partiye Kim o DEM Parti Mahmut? DEM Partiye, Partiya Kurdana, Partiya Demokrasiye, müşberhinde DEM Parti. DEM Parti he? Bəli. O hani kişi parti kazanç get? DEM Parti. DEM Parti he? Erkek o DEM Tamam. DEM Parti. Siz de kişi parti? Hem cidden DEM Parti. Cidden DEM Parti. Bəli. Kim o DEM Parti? Azmanı maya. Ama ve azmanın hep tani ev savunmuştiyatın çi gezdinine. Bervi he? Bervi. Gelek serçava. Kim parti rıhya xo? وی بسیاری جمعیت Eri xodi. ما تو نزانی از دمه کرده Xodi من بزنی başka müştenet pürsi. نه جانم هو والله والله لازمه تو بزانی وقتی از کردی آخفتم آزمانه میگه کردی بید لازمه تو بزانی از دمه کش پارتی مالتا Gelek az Kurdi takibinde ne parti ditirici. والله و نزانم برا بلی از محقق دمه هدفی Yani DEM Parti. دم پارتی اوه هنده سال زمانه جی هنده سال زمانه. یعنی ام آیله جا اکتنینا سر خیری بید bu واجی bu her kese kiş. Duanı kişi parti kazanç ki mamu? خود parti bence büyük şehri DEM Parti'de kazanç ket. Bəli. Yedici karışık neydi kişi debet emnizanı. Nizane? Ha. İyi başıma mutlu. Nasar çava. Serseri. Dedi rahya kadı kim parti? DEM Partisi. Kim o DEM Parti? Kendime daha yakın hissediyorum. Daha yakın hissediyorsun he? Sebep ne? Niye DEM Parti? Bana genelde DEM Parti diyor da. Şimdi adalet yok. Halkın seçtiğine kayyum atıyor. Düzensizlik var. Bu düzeni yıkmak için DEM Parti diyorum. Kayyum politikasından memnun musunuz? Yani hiç memnun değiliz. Hiç memnun. Yaptığı en basit. Meydandır. Sen Allah'ına yani elini böyle vicdana bırakın. Tarafsız biri. Meydana benziyor mu bu? Merdivenden başka ne var? Kayyumun yaptığı. Van'da trafikleri görüyorsun. Buraya güzel bir otopark vardı. Bak şu anda görünüyor. Bak burada. Böyle siz de çekin isterseniz. Getirmiş Ermenilerin olduğu yer. Ucube bir yer yapmış. Parkı getirdi, iş merkezi yaptı. Milyonlarca para harcadı. Şu anda otopark yok. Bunun altına yapaydın bu otopark, trafiği de çözerdi. İmkan da vardı. Onun için DEM Parti diyorum. Kayyumun yaptığı rezaletten başka hiçbir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.